te angitūtanga o ngā tauira, koe rā te tino whāinga o te wānanga o te aroa e. Nō reira, ki te angitū te tauira, me kaunga hoki ngā mai a te kaiako. Aha ko o ngā aupiki me ngā auheki o te ao nei, e kaha tonu ana ngā tauira te kahara mai ko tei te pō ia wiki, me ngā noho, mā te noho āhuru i roto i te akumanga. Ka heke mai ngā ārai, ka āhei rātou te tūmaia ki te kōrero i tā rātou nei kōrero a waha, aha kua hei kaupapa iti, kaupapa nui. Mōhio rātou i roto i tēnei akumanga ka noho Māori tau rātou. For me, as a kaiako, Māori ora is seeing tauira walk in to the classroom with ease, and then they settle, and that is beautiful for me to see, especially as a level 3 kaiako. I normally get the tauira that are enrolling into a tertiary institute for the first time. Through our practices here at Te Wānanga o Aotearoa, I'm able to calm those nerves and then to see them settle and then to see them thrive. So yeah, that's what Māori ora looks like in terms of our learning environment. They're coming back as guest speakers, they're coming back as mentors or supervisors in our programs, they're coming back to just sit in the cafe and do some mahi. You know, that's the biggest part. They're thriving not just within our kaupapa, but when they leave, they've found their own place and their own way of making it in the world.